ljeto, tam poslije svjetskog prvenstva, znači to je praktički na jesen, igra grupnu fazu konferencijske lige. Eto. Tako da idemo mi ovoga dalje. Evo, baš idemo na Hajduk i Lokomotivu, koja je prošlo kola 1-1 s Varaždinom igrala. Tu je čak bila puno i bolja od Varaždina, ali eto, 1-1. Znači, Hajduk u sistemu 4-3-3, to je nešto promijenjeno malo. Lokomotiva sa 3 stopera, evo zada standardno kod Jelavića, 3-4-2-1. Ovo su mogući sastavi, znači opet Čača na klupi vidim, Brajković desno, Rebić lijevo, Šego u špici, znači tu će se ići na visoke presinge i s time se bude išlo odmah prvi 10-15 minuta zabi gol, ali kako Hajduk ide, kako nas ide, to zabijanje golova, ne znam kako će to proći. Gledao sam podatke, Hajduk od 5, zapravo čak od 5,75, hajde to je 6, od 6 šansi za gol, obećavajući, odlični, zabije jedan gol. Znači 6. Koliko to treba znači mi morali napraviti 12 pravija šansi da bi dobili utakmicu. Tak ispada, jel? Normalni klubovi evropske razine iz jedne šanse zabiju 2 gola. Ali naša HNL je taka da nismo još na evropskoj razini, daleko smo od evropske razine. To smo vidjeli na primjeru Dinama, gdje u Europi je bio, ne znam, mali miš. Kad jedan Genk, Betis, Celta, to nisu klubovi iz nekija visokog ranga klubskog nogometa. To su neke 3. liga klubskog nogometa europskog. 3. liga. I protiv takve ekipa Dinamo je u podređenom položaju. Znači tako da nam je liga slaba. Znači, ajde idemo. Znači, Lokomotiva standardno, ne fali im niko koji je bitan osim Dušana Vukovića koji je suspendiran, Katić, stoper, upitan, ali to kod Lokomotive se neće se osjetiti ništa. Treba tog malo Aleksa Stojakovića, malo, treba ga Šarlja primiti i Trajkovski iz drugog plana ulazi to normalno tamo Kravinović, Rebić i Hugo Gunmal, to moraju malo pripaziti, to je to. Mislim da to bude napokon jedna lagana utakmica bez stresa. Prvi 20 minuta, 25, 2-0 za Hajduk, to je moja prognoza, ili na kraju cijele utakmice neki 80-20 za Hajduk posto. Normalno kod nas je još uvijek Almena upitan, ja ne znam šta se događa s njim, da tako gležanj može dugo ima biti problem. Durdov isto, s njim nemam čak pojma o čem je riječ. Za ovoga makar znam o čem je riječ. Pajazit ima crveni karton još od Rijeke, dobije 3 utakmice, tako da ne može igrati ni ovu, ni sljedeću. Znači ne može igrati sljedeća, znači sad je Lokomotiva, sljedeća je Vukovar u gostima, dobro.
Znači sad slijedi neki lakši raspored za Hajduk, tako da bi se to trebalo malo, kad pobjediš utakmicu 2 zaredom, malo i ljudi su bolje volje i oko kluba i u klubu se smire tenzije, situacija razne, kao što sam imao, ne znam, zadnja utakmica koju ćemo analizirati, s njom ćemo